Karbi Anglong along arisoi jangatum Bangalore, Kerala, Hyderabad pen prek jama di malong kangdat pen ason kisung nang kachetong nang koke ilitum malong rimate Karbi Anglong long kangdat chotelu avarsai kavedera podlo. Jongsi industry company piniarni ilitum along duo sonte ehemathikko balongta kangdat pen hemtun kachepareng jia phandu jia podlo. Bonta piniarni ilitum la pusona warsai kavidet pena joksi Hong Kong da dampen son surya ki sung chitong nang koklo pusi Hong Kong da damatum pen ningje pong Nolapur ki charli le do ositami sokar borenga warsai ki klem jeja kong kilong dun chitorok athe borenga hoile do ositami amuni ra phaisi ki do pena jok chitang lap uni darlo la so jok ilitum karbiri so jang tumta mitha hemarit kachilang apiso so kachilana jia phan mithang adim kangdat kangdia dim kawe pen hemrit apiso so apia po phan Chiu tikang bupsi ha Bangalore, Kerala, Hyderabad pen chenglok prek jama di malong anta chongda chuti kia phan dam nang kokrum. Hong Kong da dam ta ki joy ke pende kang da dam kali sai jok je pensi ke dam na. Chithan me Hong Kong da damatum arni wang ta ki sung chi tong birta do. Lan chot kali kavidera tumsi nang kang dat sai de po kupinia ki sung pen ajok apran ke dam nang stami do piklo. Apran ke dam joy bang arpum tami ha hem kachepon jia phan anta aja kong kavi po kangdat damadi mamatsi me am ki pinang stame do piklo lasila hai ki song pen kachepa jog jia phan Karbi Anglong long industry la pen company do onang la lan te nil tum tami hong chongda dam chokprot po la pen isike ilitum boreng ka ve penta ki jok ang thek do po non malom Karbi Anglong long industry pen chenglok company ki wan jia long ki khamkhe do na red lake ki lunai la pen Haku ko kai tengsi kar ilang mate aning lason si dolang podlo langdam me piniarni litum Bangalore Kerala Hyderabad long pipor se kaching thura red lapen litum hadak an pipor si damnang kok athe hadak company lapen industry thetan dopik lasojo hadak ke kaching thurta prapik lapen kiduk daratum ta kireng phana warsai do koklo lasnile tum tami ladak an wangnang koklo Niletum hembrit episode su chiukang bupen hong an kiwangke ninghang helo bonta ladakri tumalong Mission Industry Company do kavidera podlu pusi Bangalore Karbi Society mai phupen pherangke thengnu pachini pon lasi nili tumke nili pure make political wing angle pelake bangali setame dak nange thek long bangala ile tum ladak chong da to tilo thai ge pelage industrial ke kenang sol tum industrial long si bang bang dak le tum kacong dada na warsai long ko wrong development bang ko da seta piniani people si aja ka tum political tum dak chikam khira la lapena job la hoi development bang ako pachuru dila tasi ile tum kilu makere mala dak lema taram ta aka prek along rielo la an kaching tour le ile tum non ningkan thongke bikap sosialo ile tum district along tang ta pia posi pini ile tum along la sora kisung bang nang kok company dolo dolo tangke ile tumbar dia ada tu hala dakan kisung kodam de jima pula nili kisung kole ni dita ne osoma ado ne pen ni dita no inora uso school charlie pen apia po chelana pen school pa charlie pen heading lo pelotang tela thegredet pen afike alangli opene khiti bati ga chuklem je phana sabo kisung do ani arbe ching tang je phana pen kathera ka do la sila so job senang ko sila so job ke alang le tum la dak ile tum Karbi Anglong bangke chuklem thai we dat lo non aja degree ben Karbi tum educated mate educated unemployee youth doping lo itu mangmo nasila unemployee youth atau apa orang awal sar ke litum keep on erle kontin pengen keep on erle nasi litum private sector industrial mate lahai News report Karbi Anglong live